inzira yundi iravuna. Urebe none uyu mukobwa Eva birangiye nawe atumye urugo rwanduza rwanzungu rubaye tombe. Mwumva ikintu kibabaje uyu mwana w'umukobwa Antifali aravuga ati rwose depuis aujourd'hui désormais ndetse umugabo ngo yashatse ari ukuntu yanditse kuri Twitter ye aravuga ati nje rwose sinkira umukobwa wiki wo kwa Mitabo, sinkira umukazana wo kwa Mitabo wenyine, ariko nawe yarengereye umukazana wacu nawe ngo ntabwo akiri umukazana wo kwa Mitabo yamavye. Sinzi ko iryo jambo ari wo warivuze ni byanditswe, sinzi ko ari ico mpamya ni audio. Oya yo nabivuga narakaye, ariko turaje dushira audio, ariko tutarashira audio noneho yandika ku rukuta rwiwe se cyangwa abivuga n'ubundi kuri Instagram. Noneho ngo arangiza kubivuga kuri Instagram, umugabo nawe kugira ngo ajijishe yama yandika ngo kugira ngo ajijishe ngo telefone ngo y'umugore wanje ngo bayibye, ngo none ngo telefone y'umugore wanje ngo bayibye, ngo ivyo ngo mwamubona ngo byavyandikwa ngo si umugore wanje, ngo si Nyasafari wavyanditse. Nyasafari yama bihinyuza aho ngaho ni koga gusohora iki, gusohora audio yibumvise tuza tuvuga ibyabaye, abantu ndio bakazobagira ngo turi bipopise cyangwa turi zabaringa. Yabumvise abantu kugira ngo urakoze cyane. Ndi gushaka iyi audio ya Nyasafari. Reka tubumvishe audio ibyo yivugiye, ibyo nibyo nemera, naho ibyo bya sebukwe bishobora kuba ari ibyanditswe byiwe. Reka tuyitangize. Ni Nyasafari abazi ijwi ryiwe bari kumva karibu. Uyu ni jewe wabipostinze, uyu niwe mugore wa Nzungu wa mbere jewe ndigeze mu umugore wiwe. Sinzi ivyo bipapuro bambaye nsinye ariya mu rukiko, ariko uyu niwe mugore wiwe bisezerano, uyu niwe mugore wiwe ugiye kumuzarira, uyu niwe mugore wiwe, niwe first love wiwe, niwe karamata. Naho jewe ni tombe, jewe ndamavye akandege, jewe ndi umucafu, jewe ndatumaze pi. Warugize ngo ntabwo ari jewe Fari, ntabwo ari jewe Antifari, ntabwo ari jewe Nyasafari nyahumuye, ni jewe. Kubwire se na social security yanje umenye ko ari jewe. Niko bimeze nshuti. Ni ikintu cyose kigira iherezo. Iyi niyo herezo yanje. Iyi niyo herezo yanje kabisa. Ariko bazishimira umwana w'umugabo me. Esteri ni jewe. Urumva arababaye, ariko hari ikintu avuze mu y'umwana w'umukobwa Antifali, aravuze ngo uyu niwe bagiye kuzarana. C'est comme dire que ningahoga yamuteye inda ugenekereje cyangwa se bamaranye iminsi ari ico arabiziho, wenda nawe ashize umukono, kandi urumva hageraho akavuga gutyo. Urumva ni ibintu byabaye tumaje cyane, n'akababakeje birambabaje. Ariko abagabo mwabagabo mwe, abagabo ndabiza, abagabo twagize umwuka wa Satani, ariko n'abakunzi babo mu byukuri iki ni igihe cyo kubasengera, kandi ntago rurasenyuka. Nukuri abantu babisengere kabisa, ni rugaruke urugo. Uwo Eva natombe nawe ari utomba nyine nabe tombe kabisa. Nyasafari ye kuba tombe nukuri vraiment. Mu byukuri abantu bose bakunda Nzungu ndetse na Fari ngati Fari Mercy Antifari, n'abantu bakunda Antifari cyangwa se Nyasafari basengere ruriya rugo cyane, kuko ni intambara ziriya. Kandi Satani nawe nyine ntarya. Oya ubu nyine Satani iragurutse, ni nkabazalendo, ni nkakagara. Satani ubu nyine iragurutse, ni nkakagara kuzukuri. Ikintu novuga byo imiryango yose y'abantu basenga irimo intambara nyinshi, usibye kwingo ubu nyine akaguru kamwe kari kwibarabara nkuko twicara tubivuga, akandi kari mu nzu. Ubu nyine ingo nyinshi ubu nyine bwana munyama